jungle. Bütün karılar çıksın ailemizden. Deniz senden Allah Teala yaşa bize kapuk vergen olsun. Denizge sürtüsü kut bereket olsun. Amin. Şöyle çıkarsın bütün karılar amin. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne cehenneme kânet mirsâdâ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Barakallah. Üçten sonra böyle ustasınlar. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Fela uqsimu bil hunnas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Barakallah. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. İnnellezîne fetenul mu'minûne vel mu'minât. Fetenul mu'minîne vel mu'minât. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات كانت ثم كانت في جهنم ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبون فيها. Barakallah. İkincisini ben görüyorum. İkincisi Miragimo Adil. يحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. Başından mı ayağından mı? من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطوا حسابا. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكاها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بارك الله. Olmaz kaçta derslesin? Ancak buna. Ama para hoca başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيها كتب
قيمة. بسم الله الرحمن الرحيم فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أرسلوا عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو أمر بالتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. بالله من الشيطان الرجيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطر والله لا يحب المفسدين. والله بما تعملون بصير. بارك الله. من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءكم بعد الذي إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tuğanda da bu nesine etkileyin. Anca bana. Valadiyattan oluyor. Yok, Facr suresi. Ha? Facr suresi. Anca hangisi? 11. Valadiyat başkası. 11 yaştasın. Billahi'nin en kıyın sürülür bizim. Köy çoğu kaldı.
أعوذ بالله من الشيطان وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Ondan keyin Maqsadbek oğlu 11'e Valadiyatdan deygana. Qancha bo'ladi? Valadiyatdan berasiz. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لإيلاف قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. بارك الله. الشيطان الرجيم. كلا لينبذن في الحطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. بارك الله. Abang kaç yaşında? Kaç Kur'an yatırdı? أدراك ما العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على العافدة إنها عليهم مؤصدة في عمل. إن علينا للهدى. إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير أولئك أصحاب خير لك خير البرية. خير البرية رسول من الله يصحبك المطهر فيها كتب قيمة. بارك Uluk Kara 12 süre bilecek. 12 süre. Valasından. Kaç yaşında? 12. ولا أخذ بطل. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنا أعطينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. إذا نزلت بكرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت. بارك الله. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله. Buna kim? Kaça destas? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من بخل واستغنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يفر المرء من أخيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تبت يدا أبي لهب وتب وما كسب سيصلى نارا ذات لهب مخمرة الحطب في جيدها حبل من مسد. بارك الله. علم القرآن خلق الإنسان. Mana kan? Bu bana adı kime gel? Muhammad. Ha? Muhammad. Muhammed. Kana Muhammed ne yaşta? Bu Fatiha suresi. 5 yaşta. Abdurrahman ne yaşta? Rahman 3. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك
İsmin kim? Kim? Said. Said. Neçeye gidin Said? 5. Kana Said, istiyorlar operasyon. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu, iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Ya lezîne sıratal lezîne. Daha kim var? Büttü. Asakallardan var mı? Kaça süresin sağlasın? İnsan. Kaça süresin sağlasın? Yaptanın 3. 3 para var. 3 yıl. 3 yere sürüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifin ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Barakallah. Adın kim senin? Muhlis. Nurdin? Muhlis. Muhlis. Kaçta yaştasın? 16. Kaçta Kur'an dinledin? Can. Canım para var. Az canım okumuyorum. Fatiha'lı. Kul huwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kızlar neçte oldu? Biri öyle. Biri öyle. Kana okumat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل هو الله أحد. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Daha bir sürü okumat ya. Daha bir sürü. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه Oğlu var mı? İbrahim bu Azırga ya. Ruslan oğlu Bekzat kim? Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynâkel kevser ve salli li rabbike vanhar. İnna şâniyeke huvel abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Mana okuwa kelgenizde de içimizde
tartip menен oturup alыңızlar. Kur'an okuganda iki çökülüp, iki kolu dizenin üstüne koyup, ustazların aldığı tartip menен oturuş gerek de. Hiç birinizlerden kolunuzda, dizenizde de bulun. Kim beş verin lan. Okulup, cengiyeti uzun kıla adamda sizlerin dinlerine karar olmaz, kiyimlerine karar sözlerine kulak kılır. Kiyimde oturuştu adamda oğlunuzda. Yemin bu sözleri düşünüyorlar böyle. Sizler de mal götürüyorsunuz da. Assalamu alaikum. Hurmatli atalar, damlalar, meyde qara kelime oturat. Birinciden Allah subhanahu wa ta'ala hamd sana maqtulun olsun. Süyüktü Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar, salamlar olsun. Onun mübülesinden, sahabından Allah'ın razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken Hayyarukum men ta'allama Kur'ana ve 'allamahu degan. Sizlerin eng bir yaxshi adı kimki ta'lim olsa Kur'andan ve 'allamahu öğretkenler yaxshi dediler. Şu yerde barınızlar ko'rib bunda kursan bo'lib o'tiradi inşallah. Adamlar aytgandek eng birinchi bu ilimde adab ulug' turadi da. La adaba lahu la ilma lahu deydi. Kimdin adab bo'lsa ilimi yo'q deganda. O'shandaqdan eng birinchi buna qarakelar turasizlar. O'sha adabga qarangizlar. Adab axloq jana domla aytib ketgandek bu adab axloq jo'g'ori turadi. Bilasizlar, deyishga kimde kim kele turgan bo'lsa, 5 payg'ambarning sifatini bermeyince kirgizbeydi. 5-inchisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xulq o'zini beradi degan. O'shandaqdan bu ilimde eng bir zarur bo'lgan narsa shu adab axloq. Ondan keyin shu eng birinchi qila turgan amallari bu ustozni siylov. Ondan eng jo'g'ri turgan bu o'qigan kitobni siylov. Kitobni siylash kerak. Bizde burada medresede okuganımızda kitapta şu kindikten ıldı düşürmeydiler. Kur'an жүрсе şunda kökürükte jüredi de. Hazır kebirler uşul Kur'an'ı koyup onun üstüne namaz kılıyordu da. Oşonduktan en birinci kitapты sıylay turgan bolsak inşallah bizge ilim jugat da. Oşa inşallah birinci kitapты sıylаңыздар, takrar kılыңыздар, күнүгө takrar kılış керек. Oşa jattаганыңыздардын бардыгын takrar kılыңыздарчы. Biz bu yerde hazır içine sizlerge mi içine bunlar bal verip degende bunlar bağ verip koyduk inşallah. Damla aytganda endikisi mana bugün başlalısı birinci yolda. Bundan keyinden Xudo xolasa yaxshi qilib o'tkazamiz. Yaxshi qilib, bundan ham yaxshi qilib o'tkazamiz. E'lonni yaxshi qilib, bunu da mana Almaz aka Allah razı olsun. Shunday damla deb süylashib qoldik. Shunda o'tkazsam da 1-2 kun bo'lib qolayotgan ekan. Şunda ötközsek Allah razı olsun. Suyundum. Özümden canımdan dedi. Şunu ötközeyim dedim dedi. Allah razı olsun. Yani Xudo xolasa keyingiler daha inşallah yaxshi qilib ötközüne hareket qilamiz. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من تعلم القرآن وعلم الناس. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en yaşlısı kim Kur'an'ı talim alıp talim meseledir. Kur'an'ı öğrense insanların en yaşlısıdır. Kur'an'ı öğrense degeni Kur'an'ı çatta alıp başka bir öge çatsatka degen söz getirmeyin. Kimde kim Kur'an'ın içindeki hükümlerini, Kur'an'ın içindeki sırlarını öğrenip buna o şol hükümlerini, sırlarını adamlarga öğretken insanların en yaşlısı. Buna ilmi Kur'an jattapsızlar mı? İlmi Kur'an ayrıca 30 bala jattaganlar. Şimdi Kur'an'ın ma'nilarini bilishga, tafsir hadislerde okuğanga, ilim okuğanga girişler. Buna oşonda tüzünü bütün Müslüman, bütün bir insan bulup olay. Hani Kur'an'ı jatta alıp öyle ilim okuğanga sonra, anda Kur'an bize ziyan koyuş mümkün. Kur'an laka ev aleyk, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an senin paydana ciziyanına dedi. Kur'an'ın içindeki hükümlerine baş eğip, oşunu aktargan bulsun, içindeki hükümlerini üylenip, oşunu üyletmeye hareket kılar. Buna oşunu biz elimizde, kovumuzda, mamleketimizde kötüleriz. Özümüzde dahi cennetke alıp varılınca bunun yolunu sarılırız. Kur'an'ı jattap, Kur'an'da satabilgan bolup kalmaydı. Allah bu neseden saklagan olsun.
Sizlerdi bağım üstürganı atın engelden Allah Teala ömrünü bereketli kılıp rızkısını kendisini den soluklarının için uzun olsun. Kıyamet günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Firdevs cennette birge buluştuğu atın evliye nasip olsun. Rahmet berekallah. Bunda Kur'an'ı köpçattağına kadar anan yaşının kisineriği kadar hüküm bulunsa. Bizge adı kaçkanların en yaşı bulunusu 23 yaştayken, en küçüğüsü 14 yaştayken. Bağ bergen sürülerini mesela karattırıp, birinci orunga çıkkanda, ikinci orunga çıkkanda da çakra basıyor. Birinci orunga Abdülbatta'ya. Biz kıraatlıda üçüncüye girdik taslar. Kıraatlıda üçüncüyü teşerdik. İkinci orunga Nadimidino. 55 balamdır. İkinci orunga verimizde. İkinci orunga. Sene kaldırdın mı? Nerede kaldırdın? Ha? Bana koş. Maksat Bey oğlum benim. Kendi Bey oğlum. Kana kelizler. Buna ne yapmış? Bir deyken de uçuyor. Ama kağıtımızdan vardı. Katlı oldu. Nokta var. Bundan dışarı her bir şu Kur'an'a kelgenlerge bazı mana bizden siliktarlar var. Birden Kur'an tercümesi benim. Oşundayla başkaları siliktarlar var. Her bir katışımıza beremiz. Yemin bana kızlardan biriyle kız katıştı. Öde dana tartılmadan kızı gelip oşunun kızın özüge bir pay veririz. Kızın özüge bir pay veririz. Buna koş. Baraka. Sana katışkanlar damla ol, nasıl damla? Cezakallah. Paket paket. Okudunuz değil mi? Vardınlar okudunlar ha? Katar durma, katar durma. Bu dünyadaki elemanlardır. Yok ahirette çoğunu bulur. Kur'an'da amel kılsana. Kur'an'daki öküllerde aram kılsan degen nesillerimizden özün ördetmeysen tutuyor. Bu kapsın mı? Kur'an okudunuz değil mi? Ha? Az tut. Oh, bereket. Kur'an'ın özünü okuyup verdin bana. Bana mı kaçırdın? Anneme paket. Paket sana yapıyorsun. Bana gel Abdurrahman. Ağrı. Kalaklıklar. Aksakallardan bir tane. Gerçekten oldu. Masraf şey bulundu kendine. Yemek almadan işte En aldı yeli adım aldı. Abdülkalıkov. Bana Abdülkalıkov. Buna koş verin. Zedit'in verdiği hangisi? İkinci orumda 45 baba. Kime gel? 45 baba Muhammed. Başkanım ben çakırlar videoyu. Atınca yazdım. Atmamla edeceğiz geldi. Birincisi. Maksat Bek. Maksat Bek oğlu. Maksat Bek oğlu. Üçü öğünden 42 balon var. Sana jülle kadar kılmıştı üstüne.
Orada durumda. Maksatbek oğlu Musa. 17 yaştayken. İkincisi kim? Maksatbek 11 yaştayken. Üçüncüsü kim? Umar Bek 18 yaştayken. Biz bunlardan en yaşlı kişinin bu olduğu için Maksat Bek'e veririz. 15 yaşında. Maksat Bek oğlu anan Abdurrahman Umar Bey üçü 42 baldan ağan iken biz en yaşlı kişiye uygaralımız. Sebep Maksat Bek en yaşlı kişine bağlı köp olduğu için üç bala verdim. Rahman. Yani kim çırayla Kur'an okumasın, Kur'an okuduğu aklayla. Bu sizge. Bul başta alışı olsun, şu okşavan emelendir uçtuğunu öğrenin. Da 500 tonumuz en kısıklı olan Abdurrahman Harga Belede. Adam, ben yaşlı olalım. Ha, öylesin diyelim. İyi ki besmelerden çağırıyorsun. Evet. Kalk kalma. Kalk. Kim gider? Kim başında? Hadi birinde. Bunun Abdüstali oğlu. Hadi ki bunlar. Bunlar da. Ha? Hani ki? Kanı ve oğlu. Bu kim? Sen mi? Abdüstali oğlu. Abdülmettab oğlu Atabek. Ana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Ya Rabbil Alemin. Allah'ım şu Kur'an'ı bizge hidayet kılın, nur kılın, rahmat kılın, bedenimizdeki orularga, cülüğümüzdeki kesenlerge şifa kılın. Geceyi gündüz Kur'an tilavatmıştı bizge nasip kılın. Kur'an'ın içindeki bilmegen nesnelerini bildirgin, esirden çıkan nesnelerini sizge saldırgın. Kur'an'daki bilgen nesnelerini amel kıldırgın ya Rabbi. Kur'an'ı bizim kaydımızga hüccet kılgın, ziyanımızga hüccet kılgın ya Rabbil Alemin. Allah'ım bizge payda bergücü ilim bergen, payda bermey turgan ilimden, kötülmey turgan amelden, uğun eştilmey turgan duadan Allah'ım özünü tahtagın. Allah'ım bizge hidayet bergen. Günahlarını mağfiret kılın. Uşul ballarda okuyan ustazlarının, atenilerinin ömürlerine bereket bergen. Rızklarını ken kılgın ya Rabbil Alemin. Afat bırakasıklarını tahtagın. Elimizde, celimizde, dinimizde, memleketimizde, dini siyasi fitnelerini tahtagın. Allah'ım Müslümanlarga bilimlilik, zalimlarga insaf, oğrularga şifayı kamil bergin. Adaşkanlarga hidayet bergin ya Rabbil Alemin. Allah'ım farzand yokku farzand bergin. Üy-jay yokku üy-jay bergin. Kambag'allarga qanoat bergin. Baylar o'zi qolatchilik berishing qilgin ya Rabbil Alemin.
Cerbitten virüs verasını külörgün yaradılar. Allah'ın mescidlerinde Kur'an menen, tilavat menen, dersler menen, ibadat menen adat kılıştı bizge nasip ediyor. Uşul mescidge zeymegen almadan ömrüge bereke begin yaradı. Allah'ın buna kalbini açıp buna ulu işlerde kılıştı Allah'ın nasip ediyor. Bunu bağlı göstergen atenilerde Allah'ın iki dünyasının bakımından maksatını vergen. Ya Rabbi, şu Kur'an'da hürmet kılıp şu gelgen ballarını ilimini ziyade kılın Ya Rabbi. Allah'ın bizge hakikatla hakikat götürdük, hakikatga yetiştirgen batıldı batıl götürdük, batıldan alasıdı. Allah'ın bizim günahlarımızı geçirgen, atenelerimizin günahlarını geçirgen. Bizde yaşlarında terbiyeler meyvançılık kılganday atenelerini öz rahmatına alın. Atenelerimizin tiliklerini, ömürlerini berekeli okuyun. Rızıklarını ken kılın, den soluklarını çın kılın Ya Rabbi. Ötkenlerinin kabırlarını jarık kılın. Tilivde kılan salih namazlardan kabırdan bunu şerek kılın. Calbu umumu Müslümanların, hayal erkeklerini, örük diriklerinin günahlarını geçirgen Ya Rabbi. Ya Rabbi, kıyamet günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in havdi kevserine nasip kılın. Firdavs cennetinde şuttuğun cemaatlarımız atenelerimizge Allah'ın cemalını Firdavs cenneti görsün Rabbine nasip kılın. Rahmet eylesin. Rahmet. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bu kaçkanlar, demircilik kılanlara Allah'ın Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah. Ey yaratgan Allah, mana şu almat ve kavgadır. Özüm kimden soruk verdik, kulağımı kendin kettirdiğine atar. Alandan rızkı verin, rızklarını mor kılın. Kime şer'i maksat muratlar olsa Allah'ın özüm gaybı hazinanını gayetkin perverdigarlarım. Bana şu kılgan bazı hayriyat işlerimizde Allah Teala'da layıkta kabul kılınmasın. Kime şer'i maksat muradımız olsa Allah'ın özüm hata etkin gaybeden perverdigarlarım. Bu kırdan mükmelen, aylaran, ağayın tuğan, yeri hükümden damet kıyıncaman saksanamaz. Hayat geçirsit Allah nasip ettin. Aşında yaxşılık işlerdi başladınız. Bundan keynanam, bundanam abad kılıp şunday işlerdi kaldık Allah nasip ettin. Kılvatkan işinizde, ceketirmişsinizde Allah'ın özün medetkar babın. Ya Allah perverdigar, bana şu elimizde, yurtumuzda, bütün halkı Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in bi rahmetike ya Allah. Olmazdan zürriyetlerden şunday alim ve bu amal, hariyi muratlar, dinge kılmak kılatıganları üzülmüş Allah'ına.